Mintu sang mane se sang baineku, kure sumanga langampu matua, paranno sita musule sia paiman sidupa kaboro, lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena, ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadan na puang matua, lata basa lan atu yate, jala lame penggauran na rasulu pasala sang itu, angka misa saya lako kasera. Penggauran na rasulu pasala sang itu, angka misa saya lako kasera. Apa dolo latanan nungan tu kadan na puang matua, ta patai ada patunduan langam puang na iya umpatuduki itu diona kadanna tama sambayang. Tontong ki sorongan te diona batang kaleki banna penang ki semintu katuan ki puang. Menda di kurean sumanga ki mati olo malabimi unta data sikki tu diona mintu kama kuasan mi sia kama masian mi. Laki basa totemo sia laki nannung o puang tu kadammi. Maturu-turu komi o puang pena masallo. Mi pamasiangi tama tangaki sia mi papakalakan ni pabattakan ni umpo gawi. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Napokadan sia na pamanasan kumua. Tae nasalai tang umperasai kamaparisan tu Kristus. Sia malimbangun dio maito tomate nakua. Yaitu Yesu tuku papesanan lako kalemi. Yamo Kristus na dipakondi nakua masorongan belana Injil. Masorongan belana Injil. Sulu tu dikaboro ilan puang Yesus Kristus. Ia tu katonganan umpabu tu dak dua agan pak tangaran lako tolino kumua. Mak pempisanna la umpo pembali siara kakatuanna tutolino lako katonganan. Batu mak penduanna. La tontong rakatuo lantanga kelok siapena baganna tutolino. Tenduka moto lako mintu to umpatale katonganan batu kadanna puang matua. La tontong umpasaka kalena la unting nyayoi tu mak rupa-rupa agan la dadi. Susinna ditumpu, dikabiri, ondong pi anaden tu dipatei. Yaitu Rasul Paulus, tae anna belai mak parondo, batu mataku unting nyayo mak rupa-rupa agan lan umpatale itu jona katonganan, batu kadanna puang matua. Moi anna mangka mo unolai ka dipandasan dio tondok Filipi, apa inang tontong pa napatarru tu kareba kaparanuan ia to lako tau dio Tesalonika. Parandulan mai banua kamenomban na to Yahudi tu kadan na puang na papesanan Paulus. Belanna na anga penaan na kumua anna tarima isia na patongan ito Yahudi tu Yesu kumua. Ia mo Mesias bak tu juru salama susitu mangka di pak nubuaran bak tu di pak pesanan lan sura madatu basedolo. Apa belanna tang natarima pato Yahudi kumua yaitu Mesias. Mangka mo mapari ondong pi anna mate dau kayu peata ya moto anna bentalun allo katoruan ni Paulus umpak pangadaran ni sia umpa marorongan ni kumua yaitu Yesu. Mangka mo mate sia malimbangun sule tonna allo mak bentalun. Ia tongan mo bak tu Yesu tongan mo tu juru salama. Tu mangka na allu puang matua lan basedolo. Den tu tau morai untarimai. Sia umpatongan ni tu kadan na puang na papesanan Paulus. Apa ina nenduka ya tu tau no ka untarimai. Napo banangi undaka lalan la untingkan Paulus sola Silas na Yason. Silut sola nasang. Lan lino atu iate pen buda duka pa tarangi kumua buda pa tu tau ungkanoka itu katonganan sia tang untarima itu Injil. Iate mai kaunan na puang matua tu mananna bak tu birisan umpak pekareban ni tu Injil. Inang umpa sakka duka kalena lana kabiri tahu. Na tele tau sia na pakario rio tahu.
Apa dak mo antama diong bateng sia sorong bokok dio mai pak kamayanta. Belan na buda tu akan bak tu lalan na pake pua matua untun duiki sola nasang. Ma ondongan na temai torroto mangka na pilei sia na toko pua matua la ungkamayai. Tu kombongan na. Amin kadan na puang matua. Tonton kipe tak dah. Kumua ta subscribe ite kadan na po matua. Tapak bagian nila komintu sang mane sia sang paineta. Kure sumanga puang umpasake komi solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.